Kull modell għandu storja unika magħmula fuq skala, inkluż it-pinġija u d-dettalji tagħhom, frott delizzju li jirrikjedi ħafna paċenzja u kreattività. L-artista Edward Vella li ħadem fuq uħud mill-aktar modelli meqjusa rari f'pajjiżna ħejja modelli ta' xwini ġewwa fliexken ta' ħġieġ li 80% minnhom huma riċiklati. Ma' TVM News huwa spjega li beda jimraf din id-dinja artistika 5 xhur ilu biss. Perfetti mhux se jiġuk, imma l-bqija dejjem tipprova dejjem tagħmel it-tejjeb ix-xogħol tiegħek u li tuħu pjaċir tagħmel. L-artista Spanjola Aurora Garvey spjegat li din hija l-ewwel darba li eżibixxiet xogħolha f'Malta u li għaliha kienet esperjenza impressjonanti. We are in love with the club, with the city, so we expect come again and we are trying to make more companies to come here next year. Il-President tal-International Plastic Modeler Society u kuratur tal-wirja Ivan Cocker spjega li din l-arti qiegħda tkompli tevolvi. Għalli li għaqda ilha topera 44 sena u mażmien bdiet tiltaqa' ma' artisti barranin li esploraw stili differenti. Għalli din l-evoluzzjoni hija saħansitra riflessa f'din l-eżibizzjoni. Hemm modelli li huma kommerċjali, hemm modelli li jinħadmu bl-idej u minn materjali differenti, u llum il-ġurnata hemm l-evoluzzjoni ta' 3D printing u l-casting. Konkorraw iktar minn 100 modeler, kemm irġiel u kemm nisa. Overall kien hawn mal-450 modell. Din il-wirja ittellet fl-aħħar 3 ijiem u kienet miftuħa għall artisti Maltin u anke internazzjonali.